Nongeye kubahereza ikaze mwese mukunda gukurikira channel ya 5 minutes of football. Nkuko nababwiye ni channel izajya ibahereza amakuru y'imikino cyangwa se y'umukinnyi mu minota mike ishoboka. Uyu munsi tudatinze reka twibande ku musore w'uyu munsi tugiye kuba tuganiraho, nta wundi ni Sofiane Amrabat. Ni umusore w'umunyamaroke ukinira ikipe ya Fiorentina, ufite imyaka 27, ukiri mutoya. Birumvikana ku myaka yiwe aracyari mutoya, aracyafite byinshi byo gutanga, ariko ni umukinnyi nanone ukina ku mwanya umwe na Casemiro nka nimero 6, ariko akibaza ati se ko United ifite Casemiro irashaka Sofiane Amrabat w'iki? Ishaka kubatunga ari babiri. Ese Sofiane Amrabat azemera kwicara? Ati bizamera gute? Manchester United ifite indi nimero 6 Casemiro, ubu ngubu afite imyaka 30, azuzuza 31. Ni umukinnyi mukuru, urumva ku mikino ya Premier League, kuri PS ya Premier League, ndetse bazakina na Champions League na za Carabao na za FA zose bazazikina. Urumva Casemiro ntiyashobora gukina iyo mikino yose ari umwe, kandi mu gihe Casemiro aba adahari, mwarabibonye ko Scott atari umukinnyi uri kuri calibre ya Manchester United, atari umukinnyi uhozaho ku buryo wamwizera ko yaza mu ikipe nka Manchester United akaba yafata umwanya wa nimero 6 akaba yasimbura Casemiro, kuko umwanya wa nimero 6 iyo wibeshyeho amakipe menshi arasenyuka cyangwa se agatsindwa mu gihe cyose yaba yibeshye kuri nimero 6. So ni umwanya utajya upfa kujyaho n'ujijinganya wese, kandi bagatekereza ko Casemiro adafite indi myaka nk'itatu cyangwa 2 ari kuri top level muri Manchester United. Bakatekereza ko Sofiane Amrabat imyaka 27 ari umusimbura mwiza wa Casemiro kuri nimero 6, akaba yaza kubafasha kuri uwo mwanya wa nimero 6, yaba aje asimbuye, yaba akina na Casemiro, agakina abakaseri babiri, akareka Bruno Fernandes agakina imbere wenyine nka nimero 10. Bikagenda bivugwa gutyo ko yanakina box to box wa Sofiane Amrabat. Tudatinze rero reka tuye ku makarita ya Sofiane Amrabat, turebe n'ikintu yaza gufasha ikipe nka Manchester United. Kuri ibibazo tugenda tubona ko ni ikipe yinjizwa ibitego byinshi, ni ikipe yo umuzamu abaye atari seriye cyangwa se atahabaye ngo abakorere save, ni ikipe ishobora gutsindwa ibitego birenze 3 mu mukino, kandi idafite ubushobozi bwo kuyinjiza byinshi, kuko urebye attaque yayo ukareba na mediane yayo ntabwo iri very productive ku buryo bwo gutsinda ibitego nk'uko yakabaye ibikora kugira ngo ibe yahatana mu gushaka gutwara igikombe. Sofiane Amrabat ni umusore ufite karite ya mbere, afite karite ya mbere yuko ni umusore ufite timing nziza mu gutera tackle, akaba ari umusore uri physique, akaba ari n'umusore ufite vision yo kuvuga ati nimba rekipeye baro ahita yiransa imbere mu buryo bw'ama long balls cyangwa se amabaro agendera hejuru kandi agenda vuba, ava mu ruhande rwawe ajya mu ruhande rwa adversaire. Akaba ari umusore uzi kurekipera amabaro menshi, kuko niwe mukinnyi watse imipira myinshi mu gikombe cy'isi, niwe wateye tackle nyinshi mu gikombe cy'isi zabaye successful, kandi ni umukinnyi ushobora kuba yakina nka nimero 6 wenyine. Ushobora kuvuga ati reka, urabona nka bino bintu Arsenal ashaka gukina byo kuvuga ati reka dukinishe umukaseri umwe Declan Rice, ubundi dukinishe abakinnyi bakina nka ba nimero 12 ariwe Kai Havertz na Odegaard, ku buryo bo usanga kenshi bativanga mu bintu byo kudefanda, so bagashyira Declan Rice inyuma yabo. Ari byo na Sofiane Amrabat ashobora kuba yakora, ashobora kuba yakina nka Declan Rice, ashobora kuba yahagarara imbere ya defense ari umwe adakeneye mu box to box, akareka abakinnyi bandi bakikonsantra imbere, nawe agasigara ahangana n'ibyo ngibyo, ko muri Maroc nibyo akina no muri Fiorentina nibyo akina kandi abikora neza. Ikindi kintu cyiyongeyeho ni uko ari umusore ufite imyaka mikeya, kandi akaba afite n'igiciro gitoya ku isoko. Miliyoni ziravuga ko ari 25 cyangwa se kugeza kuri 30 arizo Fiorentina yiteguye kuba yafata. Ikiri kubitinda sasa ni iki? Manchester United murabizi ko iri ku isoko, hari amafaranga Graza yasigaje muri nk'amafaranga Manchester United miliyoni yasigaje muri konti arizo bakoresheje ino sezo. Kuri ya mafaranga yavuye kuri Adidas bafasheho makeya, kuri ya deal basenanye na Adidas ya miliyari 1,
bafashe amafaranga makeya bayashyira kuri konti za Manchester United bahereza Ten Hag ati bariyo wifashisha ku isoko, aguramo ba Mount, aguramo ba Hojland n'abandi yagiye azana ba Onana. Noneho ayo mafaranga birasa nkaho yashize asigaye ari make, kandi Ten Hag we akaba abona ko Sofiane Amrabat atari target number 1 yiwe, akavuga ati nshobora kumuzana nkasanga nshaka undi muzamu wa miliyoni 15 uzasimbura Onana yagiye mu cy'isi, ugasanga amafaranga mubanye makeya mu gihe yashoye kuri nimero 6 kandi n'ubundi asanzwe afite umwe. Ukabona ko ikintu kiri kubitinza ari takeover ya Manchester United. Igihari no kwibaza ati se Graza bazagumana ikipe cyangwa se Jasim nk'uko bavuze ngo yatsinze irushanwa yarahanganyemo na ba Sir Jim Ratcliffe. Igihari no kwibaza nimba bazayitanga cyangwa se bazayigumana, ubundi Ten Hag akaba akisanzura ku isoko. So ikindi twavuga ati se ni icyo aje gukemura muri Manchester United. Mwabonye ko Manchester United ari ikipe ikina ibintu bibiri. Niba ikavuga Manchester United Ten Hag avuga ko nimba adversaire agiye gutangiza umukino, reka tumupressing ku izamu ryiwe ku buryo dushaka uburyo tumwambura baro atari yayigeza kure, none natwe dushaka uburyo twahita tumutsindira aho ngaho tutarinze tujye nyuma nga dusange imizamu ryacu ubundi tubone kuyirekipera. We akavuga ko abakinnyi be guhera kuri 3 b'imbere bataka kuzana n'abandi 2 bataka bose bagenda gupressinga bagashaka iyo baro ikiri ku izamu rya adversaire kugira ngo bahite bayaka adversaire mu buryo bworoshye, bakore pressing bahite bayimwaka bashobora kuba batsinda igitego. Ariko se ikibazo Manchester United ifite, ikibazo kiba iyo badashoboye kwaka iyo baro, usanga umukinnyi nka Mason Mount na Bruno Fernandes bose bari aho ngaho bari kwatakana, ba Anthony na Martial na ba Rashford bose bari kwataka imbere, ariko inyuma ugasanga basizeyo umwanya munini, hasigaye defense gusa iri expose. Bikaba bishoboka ko none Manchester United yashyira Sofiane Amrabat inyuma, kandi turabizi ko atari umusore ukunze kuza imbere ashaka gutsinda. Ni umusore we ustaying inyuma ukagumana na defense igihe cyose abari kumwe na defense. Niyo afashe baro ayitera imbere, we ntajya azamuka na baro ngo ashobore kuba yayikina nka bino bya Casemiro kuko n'umusore nawe hari igihe ajya aryoherwa no gukina baro. Mwarabibonye ko afite n'ibitego byinshi muri Manchester United. N'ejo bundi yaratsinze, yari ari imbere, mwibuke nk'ejo bundi kuri Nottingham igitego yatsinze. Ibaze ese iyaba nk'ira baro atarayitsinze bagahita bayirekipera bakayitera imbere, wari gusanga Manchester United n'ubundi nta nimero 6 ifite wasigaye inyuma. Ari nabyo byabaye ku gitego cya mbere, kuko bateye kone baro bayikuraho n'umutwe, basanga Awonyi asigaranye n'abakinnyi 2 ba Manchester United n'abatari abadefenseri cyangwa se atari n'umukaseri, ahubwo ari Rashford na Anthony. Kubera ko batari abakinnyi b'abadefenseri, birangira n'ubundi Awonyi abatsindanye baro kandi ari 2 wari umwe. So icyo kibazo cya Manchester United byo kuvuga ati ninde dusiga inyuma ushoboye kuba yadefanda akaba yatsindira iyo mipira, nta wundi ni Sofiane Amrabat ari we bari gushaka. Ari icyo kintu yaza gukemura muri Manchester United cyo gusigara inyuma, akareka Mason Mount akajya imbere we na Bruno Fernandes bagakora ibyo bakora byose, bizeye ko inyuma hari umuntu wasigaye. Aribyo bituma mbonana na Mason Mount adakina neza, nuko avuga ati mfite role ebyiri, mfite role yo kujya imbere kwataka yo gushaka ibitego, nkanagira role yo gufasha defensive midfielder dufite nka Casemiro. Bigatuma Mason Mount atuma umutwe muri match agasa nkaho afite akazi kenshi, bigatuma byose atabikora neza, bigatuma no muri make Manchester United itabona umusaruro. Aribyo mbona uyu nguyu Sofiane Amrabat yaza gukora, akareka Mason Mount agakora ibyo asanzwe akora muri Chelsea byo gukina nk'umumediateri wataka nka Bruno Fernandes, utamubaza ibyo kudefanda, akataka yisanzuye, bigatuma na Manchester United iba productive yaba mu buryo bwo kwataka no kudefanda. Nayo makuru yarari ya Sofiane Amrabat naho bigeze, gusa hari ibindi biri kuvuga ko Napoli ishobora kuza muri no deal ya Sofiane Amrabat ikaba yamutwara, ariko bikavuga ko Sofiane Amrabat ari committed mu kujoininga Manchester United. Nayo makuru ahari, mugire umunsi mwiza.